Moritse wa TFM wa itse fa re dira jana na Dr November be re tlhasitse ano re be re tlhasitse go sle bo le blind witse re sa tshware witse go sle re sa tshware Dr November maphosa o siame ke sharp ke mo o sharp wena no ke mo kita batse monate kita batse bo like Friday ga go tsa o bitse lo tsa go gasket o itse ke make up ga bitse weekend mo da tsa tlhaloganye ya dikhelanyana ke go wa follow ke motho wa shopping o butuaka ke nka nna yang o uswa ka tsheko le tsa shopping maphosa mo re batla go rema no nna ke re motho mongwe o itse bontse go kere ngwana mo motseng a go le donate mo ha ke ya live o butuaka pompo motse ba apara dikhaitsa bo usba khale nna tsa ka ke tse dikhaitsang di stomach go go shebile le ngwele le khan le ngwele ke le uswa ka tsheko ntate no pompo motse ba swa ka ba apara diaparo tsa bo social development gore tsena tsa ke le gato o itse ga manete ba mo zanne ba para diphatlo tse hlanka bo dikepe tse hla bo Durban kwa le tse hlanka dikepe nna ka para dikhetho tsa misia ka tshiko Doctor ke go ba dibise mo tse motho mamedi dumelang radio ke Motheo FM Freestata Bloemfontein ha ka ba o shebeletse le Facebook re Freestata Bloemfontein Motheo FM mo rotsantsi mamedi wa Motheo FM dumelang hohle mo le mametse le lona teng page ya ka mo ke le live teng ke Pastor November and Victorious Faith Ministry Pastor November and Victorious Faith Ministry ke live yona mo dumelang Doctor gona le molaetsa mongwe tsene gore ke utlwe ka music ya la Friday lo di shinshi ke more a re no utlwe ka music assemblies a re witse no ba kopana no ke matha Doctor November last week man ke batla re ke gatelle khanyele ya rona be ke itile man ke utlwe ele very interesting ele ene re bua ka bo two different types of bontate ba ba leng okay bo a cheating one go ba cheat ba le babedi ba khona le o mongwe ileng the July of the horses of the everyday there this one o re ke husband material just tell her o itse o na le one nyana ela ai mama aba bo o na le one aba traffic ke batla re gatele doctor ke batla re tsene mo wena ha ke tsena motho mo re ka tshintsha gender motho mo re bue ka bo mme ka pare I think I don't mind my pastor re ka bua ka yo I think re ka batasha le bona wa bona re ka itasha taba ya bonne bana ba you remember most last week I re bile ka gore re na le two types of men re na le bontate ba ileng di cheater full time gore phone ya busy non-stop o jola le South Africa of the Democratic or of the United of Congo of everyone o jola hohle re be re ba lentate yo to thola gore nature re bile ka ntho to thola gore nature e metsa fela ha gone ba le mosadi ai wa jalo o ba forced to right pona na le motho ai wa na le bontate ba to thola gore o na le mosadi wa o na le sai chiki wa ka se mona le o next re be re happy re na le two type of woman again two types of women baba bit why o tsebe rona le bo mmele ba le Durban July of the horse of the burpa rka kiti yes rona le bo yes mama yo doctor what is we le sa tlo stop yes le bo mme mama baba taboga baba marathon ntate ba matha a bohloko le bona phone tsa bona di image go re tla bona bile phone ya image ntate o na le ke ho petetsa le phone ya re be re ba le bo os le bona ke di wife material and then the wife material ke bana ba tla thola ya no tlo jolla le motho wa ntate I mean le motho ya nyetse ai ka jolla le motho ya nyetse ana ba sa mosukudisa a ba sa stress ba itulela still a ba sa etse mo free next wa bona ke di wife material but the last time re feleletse ne ke re bona bana ba ile di wife material I don't know whether accent re buile ntho ka pa re bu but I think the wife material hona le
ntho ya ho jwala le banna ba batho e na le di-disadvantages ke batla qala ka bona maphosa if you ha qala ka bomme bana ba willing di-wife material ba jwalang le banna ba batho ba mametseng ho na le di-advantages re tlo qala ka tsona di-advantages tsa ho jwala le a married man be re tla di-disadvantages advantages kore di-married man re kile ra ithatsa ntho married men di na le tsela o so ya eso agree as ha ke nyetse ke na le mosadi wa ka ke na le side chick ne e ke ratang one the married men di a boulela ka di side chick tsa bona the married men ha di batle di side chick di jole yena ntsana le mosadi wa wena as a side chick ha o tlo jole and ha o tlo tsamaya de wo batlang ka teng now ha qetile di married men ba na le tsela eo ba e sebedisang ya o etsa hore di side chick di utlwe di le happy go ba spoiler ba ba phedisa that good life ba ba fe di chelete ba ba spoiler ba ba etseng now the married men di very strategic in that because the married men if abatla ho spenda nako le mosadi wa hae wa tsebo tlo etsang o tlo romella chelete o fa ex ya ntho side chick chelete a mo spoil 10,000 baby ke o tla bona etsa jwang because basadi ba rata chelete now o excited take 10,000 10,000 eno o ya shopping o etsa but ha ba bona hore it's a strategy so the married men ba sebedisang to keep you o re wena o dule mo ntso le a side chick understand? No, understand. Yes. No, by the time, and I talk back on this thing because that is why I'm not going to say something. The side chicky the lawyer. I'll talk back on. I think next week. Next week we'll talk back on too. Why the side the side chick end up at the lawyer, the married woman. Ain't that? I don't. Hey man. That again I say it's another the married woman di kinywa street ba tinela ne le banna ba bona ba kinywa di discharge ba kinywa thole mutana le dipiroto ne neng ke dipiroto tse sa feleng mosadi o wa batho kanti ke sa ichi is supposed to mpore this woman as ka robala le monna wa hae so that monna yona aba forced to gutla we yena sa ichi ki mai re tla re bua ka yona ba betsa stompo ba kotsi di sa ichi and lebon ha ba qale bana le di intention tsa o loya no ha ba kene ka di intention tsa o toloya ma boss ka bua ka yona doctor wow and that thing you saying it's already the wife no dia lawyer no because wife I can't realize or monna ka ratana le this lady and I've been trying over separate mara ba go separate the wife le yona dia lawyer o ya ngake nga rona ke batla monna ka gotle ke batla mo arwanya le that ba lawyer no but ha re tlo bua ka yona re ka bua ka yona next week but now here's the thing re bile ka di advantage gore when only side chick Banna, they will make sure that ba o tshwara ha monate. Kore o sharp man. O sharp. O batla shelter e teng. O yona le full tank. O yona le full tank. O monate. Jwale basadi ba relax no decide chick tsena because mutu ibile ba hlola ba bua di Facebook no I don't mind to date with the married man because that married man is doing everything for now read hane re qala bua ka ntho mara ha re tle disadvantage ha qetelena ya the advantage a ba spoiler na ba spoiler because banna le chelete ba ratana le di side chick ba sebedisa man chelete to protect the side chick gore di sketa ratana le banna ba banga wa o kwala territory nda o kwala to maka territory we maka ka chelete because ona le chelete so to for that side chick gore that side chick I feel or mar a kena re bakala ba tla waka because I'm living that life a wife life of my dreams. Yes. Now, how do you get disadvantage here? Now, okay, retakre the married man. Bana lintana or bakoro. Le ha batlo spenda nako. Le mosadi wa hae. O tla romela tšhelete. A o fe tšhelete ngata. Le ha batlo ya the whole day le monna le mosadi wa hae. O tlo fa tšhelete. Wa tso why au pampara ka tšhelete. O yetsa re wena o dule o le excited mo. A ka ba o ntsa le ba gotsi ba ha ngare baby man. Call your friends. Call your friends. What is Mumawene? But
ba jola go bue Sesotho ha ba bue Sesotho ba be no ke tsebe Sesotho se rama ha no re bitsa ba go tsiba ha no call your friends baby you can spend time with your friends ke ba ke di don't remember that choir le nantse ke le mmere go go free ke batla number 2 ke batla number 2 ke batla so ya ke go ha o khone mojolo ha o khone ka Sesotho Next. o tshwana la le etsa tshebeletso ka dikamoreng o tshwantse be le English baby come on you doing so good are se betsa ka bogidi hele baby hele ha se betsa ka bogidi wa tsaka monate ai mojolo ntate o batla English ka se go le ka Sesotho ai wena o tsebile go phamisa baby this guy leave me up this I don't know jola ho ntso ha o ibuka ka Sesotho baby ke batla dikopo o tla utlela le dikopo tsa minki ana no rwa tse ayo are be mona go something we boy I want to make love yeah. You don't want blankets so now by it so they will also say call your friends spend time with your friends ke tla le fa chelete le kana la tswa le different tsang and then now here's the thing re tla di disadvantage now disadvantage ke hore mbana ba nyetseng they will do 20% when as I say chick mara 80% o tlo yetsa mane ha hae mo bophelo ba e bolingwana teng bophelo ba hae life ya hae e ha hae 80% o tlo yetsa mo automatically ha hae will do everything ha hae that is why the side chick babang aka batla apartment but this man yena ba rekela mosadi wa a house yes mara wena ba o be apartment yo apartment as ya ya lisiwa wa ipatala now when as a side chick we happy because now o dula tropo apartment o tlile Taflacht kapa phase 4 kapa ipope so when I want a great achievement for you to the apartment now that is advantage number disadvantage number 1 ke hore 80 when 20% is for you as a side chick but 80% ke ya high le family ya high because money family wa builder it's my builder who build a future who build a future bana ba high who build a mama 20% is for spoiling you as a side chick he's spoiling that's all spoiling to hold you or uskaba tlala ke kelelo re no o batle motho that is number 1 number 2 disadvantage is gore ba etsa so basadi ba bangata ba leng side chick hona le ntho ba ile balang ke gore this man so lanka la haka o yetsetsa dintho so lanka home affairs is outsibi you are not married to that man. Amen. You are just a girlfriend la ka yetsa bana le yena you are just a girlfriend now here's the disadvantage ya boraro ke you are a girlfriend e holang mare e holang entseng e tsofala entseng e sothea di looks di a change le makeup se hlafela e re balakata because ina lo hlafela isa menwa mokabo fihla hore hello I'm here ona ntho bohloko or the looks tsa how di change o sna a permanent stable family
because hona le batho ba di looks hona le bo me ba di looks tsa bona di tshintshile le ka rannyalo and the advantage ya di looks tsa mosadi ya di tshintsa so monyetse go ra o di bona ha mosadi a nona ntate o le ka rannyalo o monyetse you can't even see hona le bona ntate ba dula le basadi ba nonne ba na le makeup ba tswantswa ntate ona ha bone nix because hona le so go se ring love conquers all. It means this man usarata mosadi ona to an extent ha sa bona anything wrong ka yona. The same way leading to le bontate hona le basadi ba hona le bontate ba tshintsa that don't na le slender jole ka nna le wena maphosa ba le smart jole ka rule ya maphosa jole ka rule bona motho a sa re no ba se ba tshintshile momamedi wa ka ratang ke ntate le ha robetse o gona ka re hona le track e fetang e sna mari marintate mosadi ha bone next because o sa morata no se le monna ha na bohloko ke sa itshikane e ntseng e tsofalang e se ka ra commitment e tsofalang fela ile ka ra lenyalo ka ra bohloko gore when this person akare nna ke hodile ke batla go tla ha ka ke lo shebana le lapa laka o petsa jwang dilemo le o so tswile le marketing ke tsona di disadvantage tsa di side chick tseding hona le di legend tsa di side chick but bohloko gore one day msadi mo ila ba bua mona wa bo a ba re yena monna ye mona mo jwetsa ana ratana le yena una ratana le monna motho re monna ona mo bitsa re baby nna ke batla focus a lapeng naka because ke le mogolo that is the advantage ke hore fela o tsofale o be o se ya tsofetseng ya sa use beauty ya how to build especially as somebody hearing you are a family woman agree umusadi ya wale a wife material now ufona you waste ile nako ya how ka ntate ana le lapa la hae o waste ile nako ka motho spoiling but ya sa tlo phela le wena forever ke yona ntho bohloko ya o qetela disadvantage ke hore bana le ditšhelete they know how to ba nke bophelo ba bo be leveleng engwe ha qetile ka tsatsile le nga ba utlwela go tlela hae e bile hore o sa o beile leveleng eo don't follow from there that is why most ya basadi ba ile ba ratana le bana le ditšhelete bana ba batho ba spoilwa ba bewa leveleng eo ha sa aka lahlana le enwa ya utlwana le yena kapa monne wa motho ha gone o tshwantsa lo batla o mongwe ba tshwana le o tshwantsa lo ba batla ntate o tshwantsa lo batla eno because now o tsaba downgrade because now ntate eno o apile standard sa high. Those are the disadvantages tsa basadi bana ba dutseng le di chick. And we will example mna doctor ha bua ka apartment nana se motho sa bua apartment teng a le monata sena stress ya itlhana a ba tshwanela go tla Freedom Square we itahlela hohle sheba re no video a ke bone no video TikTok a ke mo follow everywhere am recognize that is the problem and that is why nna ke re now it's high time mo batho ba tshwantse ba consider this tape I get the claro que se vuela que es rato but doctor wait se batla se ke le karaso ntse ke se batla se ke se ke thotse one ke batla wa bobedi jwa ana ke ba nna mo posa ke a first tape no and I was going to say nna fela ba bamba ke ne ka ra ba ntse ba metsi motho sa nang lena a simule ba bamba ka rotso ke itse o bona mabane TikTok on ka ra ba le re ke le shano kopa di phone tsa banna ba lo le ba sa di ba lo asika tape kopa mfono re baby fela kopa nka dime phone ke kopa at least when doctor umsele ko wa bu na ke msele wa di bu an obvious one the South Africa the Free State msele of the the same msele ko ba phone motho a o sheba phone o ntate motho tsa ka toilet a kampa gaola mosebetsi wa nantsa ga o yatsa toilet a mathe a tlola ka phone o tla gutla a no qetella ntwana iqadile now ke re ha ba basadi ba bangata ba sa dumela hore ba ka ra step ha ba kope di phone tsa banna ba bona ona jwale ha ba di kope no
hai ba basadi ba bangata they don't believe taba hore ba ka red tape wa hopola re bula ka taba batho ba reng bona ba share ka re ba lesha most ya basadi ba share most ya basadi mamilo ka re tati so re na le batho ba tiseng di gogotho ka ramanyalo no na phone ya ka ke ya ekalla o itlogele batho ba sebedi today batho ba ka ra di phone I mean batho ba ka ra di tape ndaka. Now here's the thing here Leonard Center to bua ka yona. Now here's the thing bomme ba tsa ba clean tape because ke itse o bona last week ka re bo mama skela ba negative to an extent be qeteletse le se le sentse manyalo a lona wa bona ke tsholo ka re skela tswa manyalo a lona because number 1 when but ba tshwantse ba nke maikutlo ba wa be fat ma boss wa bona ntse tsa manyalo le di relationship mo mamedi tseno ha di batle mahiga ka swang ha di batle hore le nkwe ke maikutlo le futhumane. Number 1 mo mamedi wa karatang batho ba tshwantse ba dule fatshe if monna wa hao ana le this person a jolang le and I won mo mamedi skalwa mme wa ka don't fight that man because ona bolela o lwana le a polygamist monna wa hao ke a polygamy la ka ba rata bomme ene ke le jetse ka re la le ka la tsama ka di profatse gore mo mamedi la etsa blind spot ntwana man spin man ntwana le tsa tseka mo black spin okay man just this home hell mistress hey mistress I come for like I got blind spot to mistress over like this mistress laba ka batsa man 90% 99% of 99% ya basadi ba ka ra tape le banna ba bona ba na le di side chick ba na le di partner ba na le imbale. Now ha re tlele bana ba di Durban July ba jola le bana basadi ba mangata because as a woman when you allow such a man or anyale step our solve a problem because kieno unta ba kopanya ba le bangata so monna jolo yena chance the waste of time but ke batla go tla ntwenya na hore now here's the thing ha re nke hore umme ona le monna yana le o sia utlwana le yena a le mo ke itse last week ke ba ka ntwena ka re bo mama skela hlola le lwana le banna ba lona skela senya manyalo a lona skela tswa ka ramanyalo a lona because tsokolo e o basadi ba bangata ba isokolang hona jwale ka mora hore ba tswa manyalo e bile yani ya o sukudiswa ke dinyatsi e bete lo fita yena yo ba isokolang ka mora divorce. Rena le basadi ba sokolang west rena le banna ba sokolang west after divorce ene ba ne ba nahana hore ha ba qeta ho tswa tsokolo ha ba qeta ho divorce ka baka la cheating motho na nahana hore ho tlo ba betere and I will never stand for cheating ngamba ka tswa lenyalo ngamba ka tswa but today ba striking and the sad part kuri o tswe lenyalo la ha o le no phela hantle o bo tswa lo phela o le mo o regret ke yena nthe e kotsi maphoso agree how no phela le monna basadi ba bangata le bana ba bangata ba itse bintho agree re phela re le babedi ha batho ba re nna ke tlo tswa lenyalo na I rather move out from this marriage who is to say that you know why because you don't feel the pressure because hona le o letsogo la right hona le lena la left le o thusa now in your mind we play la hore la house of arohane le letsogo la right ka pala left ona hana o tla bontso afford o tlo go that is why rena le basadi ba tswile manyalo ha ba qata tswa manyalo no ba jola la disturb vi and ba sa jola because ba batla jola ba jola because ba batla thuso ba batla mothatla mapala role ya nya monna wa hae ai ma boss yo ka bua tsa tsindikela rena le batho ba tswile manyalo ba tswile because of bana bana hana hore mohlomo divorce is only a solution or a tswa mathata because ka se gone dula la monna ya shita but now babang ba strike la worse than before ibile babang ibile mamedi wa ka ratang ba sokola lo go feta worse than answer le monna hana tsa chitelo hana tsa dilana le cheating batale ka ana le bophelo ba so ke tlo re nna o ba sadi ba bangata mabedi sit down and dula fatshe le monna wa e se motswe lenyalo baby njwetsa man akunjwetsa this time ke ha sala ke go ba ke re o mplele motho wa ho ke mang o dula kae o sebetsa kae o yetsa ne then o tlo gona o check gore okay motho wa ka o utlwana le motho ye se morwalo
because re itse di side chick tse ding di tseneng di financial stable tse ding di ikemetse Tse ding ba ba sharp, hana stress, ba ikipetse monna wa hao for service ne but we ikemetse financial now ba jolo ha se batho ba tshwantse ba qete manyalo a bona ba destroy manyalo a bona gore fela ba dule fatshe ba lokise you get for ntate hansi le ha anything ha itla kwa tšhelete ya ka tlung tsile ya ka tlung ntse le tšhelete ka tlung ha yo safaris Nothing. wa utlwisisa ha o bone le for ntateno wa betcha ba bang le handa ta betcha you can't even see, you can't even see uri monna ka wa betcha because ba bang ba banna bana le ditšhelete tsa bona gore monna no financial stable to an extent hansi tse 20,000 ka 10,000 ha o gone o bona now basadi ba tshwantse ba ithute ntho tsena le banna bana and then ya o qetela maphosa re be mohlomong re dumela ba mamedi kiyela nna ke tore I know ntho e ka etsang gore basadi re buile bekeng fetile e ka etsang gore basadi ba hesitate go allow the partner tsa bona to have the second wife what's ba ke mofuta e o partner a mo kgethileng re buile ka yona ba ne ba destroy the whole baba because mosadi ya buildile from zero le monna hae o bo fihla bana gore baby ke na le mamnani ke bone mosadi wa number 2 and then o dula ka o dira ha bereke then every woman aka gona aka resist ka nnete aka ba skeptically to allow that person or it to ba party ya state now kana go nwe le runa bana re a etsa ntho o thole gore o bana ba bangata ha ba batla di side chick ba ya di side chicken tsena tsa destroy tsane tsa ba o hule ba o momone ba ba tsile Alice ba momone go na le di side chicken tse sleg tsane tse the whole of the stroll of the kolokoti of the sound when the drink is finished is the kolokoti is crying then that's when you told said baba ngata baba the problem e jwa le thola gore mosadi tla ba protect monna wa hae or no nka se dumelle le jwa because mosadi ena baba bitse matiaka tsa krele ya ka tselena le tlo ja tšhelete ya bana ba ka that is why o na le bothatana that is why o la le bothata because bontate ba bangata le bona when ba batla go ya ka ntle ba ya distrolo di boss lazy boss lazy that is what boss lazy e dutse still e dutse ntse mumuna ntse nona fela ntse hula madia gomu ima hona le basadi ba ileng di boss lazy of the sitting of the cow of the back seat of the cow because they rata dula ka morao the back seat and this guy back seat it's ya kere ka morao go mo tla re ke se back seat tla re mpa se back seat of the cow akina ke tseba kere ka morao go mo e bitswa eng so it's obvious the back seat of that boss lace is sitting there of the back seat of the cow and that cow is as long as going that boss lace is relaxing is withdrawing the blood of the cow. You hula mat. You are never trying to I mommy looky. I kill it. Is withdrawing. Who hula again? You are never withdrawing. I grew hula. It's my God. I grew a low withdrawing. So the boss lace is withdrawing the blood of the cow at the back seat of the cow. I'm a medical. You are. I'm a medical. Oh, I Hi. But you know, it's like a blind spot. Like what sort of black skin? Hey, cool. This is so important. Dintotse bontate o le bomme because this thing ya cheating has into to fela. Mama me go re la ke la re ke a ibuella
but ke a tswa re Mamedi nna ke a tseba ke ja tshwela for the net now I know Maphosa batho ba njatsa for the net because most about batho ba batla go thetswa what I know Mamedi when you are honest you are an honest person batho ba utlwisisa because batho ba batla go thetse batho ba batla yeah but the reality of the truth Mamedi it's Mamedi la lekela ithabukanya cheating e ka se fele re thotse le teng re tlo isia le teng le pele re fitla e boda fita ba ntse ba phela le bo Solomon ka fela bo ntate bao ba ntate modimo re ba re sile le ona ba hloka hetsi may their soul rest in peace now it says it Maphosa ha una mhlawumbe fodi but the only thing runa ke runa fela ba tshwantse ba dule fatso re shebe rona if ka wena and individual is ke o affect it I would prefer this about to try to risk our affect. Number 2, o try to cheating is ka hlotha what you have. Ntho itse o disability tsena go telele. Is ka to senyetsa. How do you deal with cheating? So that is why we branding to tsena because our aim kore we are to stop cheating. Mamedi are to stop next. It go ba teng forever. And the sad part one of the thing ne ke baka na mabane busu ke ne ke re basadi ba bang enwe etsa gore banna cheating it dula ntse tswela pele banne remember basadi ke batho ba na le complications tse ngata ba ba le di period ba bana ka di period ba bang ka bo 3 days ba bang 4 days ba bang 5 days it depend on latela the hormones sa bona ne o depend afa now o ntse ndate no he ke yona ditse ka tlu o etsa jwa ke tsona ntse tsa go bonta ba ngata ba qetetse ba 2 there's a pregnancy ebante kana go ya 9 months mena kana go tsena agreement kgweding tse itseng o gona o no feta jole ka poso jole ka monna o feta jole ka doda jole ka doda because agreement me ba flexible o gona o shebela kwana okay korbomme nje okay wa bona the tsela ndi Google Cape Town ya bona modimo e beile positioning e hlaka mahoshi Ufralet Skafti Cake tin of the Skafti is outside. Le ha Robetsi a shebile kwa. The Skafti of the cake is outside is high. So bontate o gona ho yes when the woman is shebile kwana with the big stomach anta ali mmeleng o gona no tswela pele ka ditsebeletso but ona le nako e basadi bana ba sa bang ba sa gone o tholore ntho pregnancy ha mo allow ku a sa batle next ba bang o thole bile a sa rate le monae baba o tlo pregnancy a sa moratisi e mo etsa gore a utla sa rate ntho tsengana so now those are the things that di leng teng that and so today di pushetseng banna ba bangata cheating ha se taba ya gore fela cheating e tswa gore batho ba happy number ya o qetela ka le botseng re dula la batho ba sexual active o dula le monna ya sexual active hona le banna ba ntena ye monna ha tshwanela gore a ska ba sexual active wa loya ye monna tshwantsa be sexual active o ska fitwa ke mosadi because le bona basadi ba haiba aka ba sexual active o fita o le monna wena and that o tla hlahlamisa tla batlela hlahla basadi bana le bana ba go tsaka ba sexual active tla hlahlamisa bo uku ara ikona ena ke re itse bana le pina bona ha o tswa o khora kwa wa kena ka tentana na tine baby o tloja agro kwa tile ke ba te dijo tsa ona gona le na ba tsidele ke lo roba la baby hle yona khathetse abalo shawa abalo shawa mpho abakena ka pa hlapa ka baskomo mohlomo ibile ka bethe ga kri wena o kwatile go betse ne ndatugile o tla metsi ha tsa mahlong wa utlwa ha mme a hlapa hlong wa utlwa le ha hlapa mahetleng ha tsamaya le thekeng mo mameti helmet ya le thekeng nna ke tseba tsa tswana mo mamedi metsi ana le thekeng gore metsi ana mam sound ya metsi ha mme a hlapa le thekeng gore la o no ikwaetse re kwatile o nyolla kubo ha nyano o hlaise lihlo la ka yino go ro shebe yes
aba khotsa thana ti aba re night dress is sexy ba kena dikobong neng ba fena ba re le kushala ha ya bontsho ra butwa ka nna ke khotsola ka wena ntse le pormanta so my boss, these are the things basadi ba bangata le bona ba bangata ba tshwantse di ba thuswe ka tsona ya o qetela dingata ya o qetela ke na hore e bohloko ke today batho ba kana di tape batho ba tswana bohloko ka tape ke hore ke rata mo o rwa ke o mme wena o nyetse o rwa ka Saichikia. Sorry, mommy, sorry, we are poor. Yele how, and now Kikudumela, who in Cattle Cheltabanawak, Munna by Etabana. Obo Toro, Honalibana, Ubunto Tata Fazepila, Bushoko Kimusanta Tena, Akasokahala. Urata Usarat. Banabane ha ba ka ba hlaha ba re kapa mosadi ana fihla re ntate o na hloka itseng ona le bana ba ka ke bana mameti di ema hona mo ho bothe high court hona le basadi today ha ba kgone ho tshwara ditjhelete tsa banna ba bona ka baka la bana ba di side chick mo nka be ba di lokisitse before ntate la hlokana ho dula fatshe lokisiwe maphosa dintho tsena ntate tja tsara batho ba ka nkwatela batho ba ka utlwa bohloko ba dintho tsena they are dead they are etsa hona le basadi bao today ba stakile ba matha di high court ba matha high court ka baka la bana ba di side chick tsa banna ba bona thorore ntwena nka be le duletse fatshe la tloela mofirifiri la tloela dintwa la ilukisa because the side chick tse di sentse di na le bana number 2 monna wa hao o santsa la le lelapa sentse na le lelapa sentse le lelapa sentse le lelapa whether you like it kapa you don't like it ntate no santsa na le lelapa la bana ba sentse ba le teng whether you like it or not ke mara mo kena di high court o thole o mme o phetse le monna batho kanti you a gone o ja tšhelete tsa di tsere everything is because of basadi ba bangata ba tsebe dintho tsena di adeng ha re nke mamedi maphosa doctor hi bona di message tsa maka le tswa yo Dr. November kana re itile mo tsele tsa ntho a ke sa black spin the black spin is blind spot Dr. November thank you bueno gona lo mong are Dr. November, my wife is moving out into a room. What's the issue if you think? All right, Dr. November, I have profit. No, mommy. If I because there are a lot of reasons that mention is and got mention at all. So that they could not go past Kaban straight. I cannot get a shit in that. You cannot Halatinam, Sadion of Slanka to Ragman, let me live. So then I have it. When I went at the Sauka Hema Felam. That's Dr. November. I need how able to. I can need my able to. Need Dr. November. Come what I was angry. Talk about the message didn't kiss it. Voice note to Dr. Voice note to Felagabonako. Nella appunto l'indaginosi che ti posso dire al dito che ne che è mamma di sacci che ti vuole passare white material che ne che la stel che ti santo e mo che ciò ha che tu già le impartiamo ana anche so after 5 years ntate na khatra complete for ha sa gona focus la teng la hae ha sa gona ho etsa tshebetso mo di etsa la teng la hae ha sa gona ho etsa bana ba hae ha sa gona ho fa la pela hae nako so a kopa break up yes ke a mo break up yo but ile antimatsa haholo ene ba realize after that ke sentse nako for 5 years ke ikona le ntate ka gola ba ke le ho la ante ka bophela le tsena le mothelo ga hana mosadi but
bohloko ba bo sileng ho nna buiwang ke na le anger for batho ba bontata ke tla shela batho ba bontata hobane ke na le ntho yane hore le bona ko na le mosadi kapa hana mosadi le yena ntse tlo siya fela jwalo mara he ntse ke leka ho fola mara he e bohloko taba ya ho ba sa itshiki bohloko le batho hai ke a leboha ha ke na le anger already o ka buila exactly ntse re buile ka hore bohloko ke hanta tena rena ke batla focus la pin laka ke yena wa ibua mbo there are things ndate tse batho re di etsang tse bona la ndile monate batho monate wa teng kwa today monate wa teng kwa today ndate and momamedi ka rata ka nnete nna maphosa ke santse ke tshokere batho ba tlo ipehanda ke santse ke tlo ruta because if re sa di building tse teng because what is painful kore dintho tsena teng cheating is there but ba etsa bana batho ba etsa dintho tsena di teng and ka bo madima ha hona le mohlang ke ne ke shebeletse motho ko mo TikTok it's difficult to teach a woman ka a man because banna basadi bana lona hana re ba tseba banna o tla hore o yana ha o jetsa basadi re banna ba tshita mosadi ba never nna ka se dumela no why mona tsantsa cheat are no problem ya basadi ha ba batla o bua ka re ke bona ba understandang banna and the reality ha una mosadi ya ka understandang monna the same way le runa go sena monna ya ka understandang basadi that is tlola ke ba bona ba ha ba entse di women's conference basadi ba bitsana ba le bang o tla be o tlo bitswe mama prophetess mama but the reality of the truth prophetess she's a woman o tlo bua le lona a tlo bua ka banna but ha tsebe banna re nahana jwa ha ba tsebe rona re banna re operate jwang ha ba tsebe dikelelo tsa rona mara ba bitsana ba le bang the same way le rona bontate re yetsa thola re ntse men's conference re tle be re bitsana re le ba re tlo bua ka basadi but the reality re le rona re le tsena re ba tsebe basadi ba tsejwa ke bona basadi ba tsejwa ke bona le the way ba operate ka teng le dikelelo tsa bona di tsejwa ke bona so momamedi ka rata this thing are there di teng ke tsena no wa ibua wa ipaka hore ntho tsena di teng ene le sa itshiki ya 5 years ha ke tswa mona last week ona le mongang jwetsa ngare ke sa itshiki ya 25 years if I'm not mistaken teng WhatsApp yena are ke na ke sa itshiki ya 25 years are ke sa itshiki ya 25 years are ke kopana are mona ka 63 no I mean ndatwa a jona le na 63 years ana ba unje tsi re ba kopane ne now you can imagine mohlang ho ka etsala re ndateno a khutlela ka ba itlhoka fallele e belore dintho tsohle ha ke nke o re bina bana ho tlo etsala because ke khutla like back to tabenyano 80% banna ba tla dula ba etsa malapa bona 20% is for spoiling decide chikitse that's all ndaza manyalo tshantsi dule la fatse di lokisa and mo fela mthaka lokisa ke Dr November because na a green ke shule batho I'm dying of the heart yes shule batho I'm dying of the heart khale ke rwa ku se ke shule batho na mama I'm dying boletsa bo kiwo doctor are motheo fem dumela ke bile nyatsi 11 years yes ha ke sa batla nix are 11 years doctor amar mo 11 years ke lenyalo ke lenyalo man ke lenyalo 11 years le no na le batho ba excited ba ntse ba dutse mo side chick o tlo bua ka dintho tsena di lidela boloing bo bokae mamedi next week imagine 11 years doctor ke lenyalo o le side chick le bona ba usibana na fapana sa mo ba nketse bikelo la tsabana dinana jwa I don't know but I understand because basadi bona ba matter ka mora di material things so langa mo pampara ka di material things we excited to do man all right that is the problem basadi ba shapua fela baba content ka bakala di material things some how to mo fa di material things u qetile sa batla ba comfortable ha re ba fena mo re maphosa ba WhatsApp 069 846 5476 069 846 5476 me wa ba batla re tsona ka mogala wa letheka mo Motho FM ke 071 394 9560 071 394 9560 voice note ke doctor
Ntate Novi, re backseat of the well, the two moons of duty. Oh, Ntate Novi, I'll get a knuckle, get a knuckle, get a knuckle. But how about Yo, Dr. Novi, the strolling of the ruling of the what and the milking of the cow of the what right. Ke rata ha hore ntho ena e both sides. E ka go bomme, e ka go bontate. E nngwe gape e kutlwang puela yone sentle ha hore ntate ha sa godile ano a tshwantshwa kgotlele go gagagare you can o kana tswela pele nna ke boela gaka kana go tse o kae o so le mashwa bane mpila bo ntshutse o boela go gaga o itse ke Dr. Novi ai ntate modimo go dire ka gore le ka gore ke dinnete tse o di buang ka laba go sesene sese ke mmekele mo face a go zole mashwa bane a re bua nnete o bua nnete o bua nnete Dr. Novi o bua nnete o bua nnete voice note tse di kitse doctor ke tlo bolela why alright ba nke mafasa Oh, November le tekete. Se ke re ntate Sehloho kwa leng teng. Go tsheha a batse dikeledi. Ya. Mbone ke se motho. be body ntate Sehloho kwa le teng wa se ba mba re jo batho Dr. November boss Lacy di gai go ba sa di ba ke di boss Lacy tle ke bona tjo Novi o mpola ilehle a re o mpola ilehle monna wa ka baka ke bona e kopantse doctor e re ke hite tle ke bona a re tjo papa o renna back seat of the car ba la ka di back seat of the car ya la go doctor ba mare bogolo ba ba tsa ba bua tsone taba ba isegela hela ge ba bang ba mba tlhalosa gore ba itumeletse go utlwa se re se buang ene ke nnete the saying is true now go just my person now I think we are about to face the reality and that reality ke na e o nna se ke padile ke preacher no ke bua ka yona hore guys a re tlweleng dinto ha di a re sebeletsa manyalo bomme tlwelang go lwana lo ba rwa ka bana bana lo yetsang ha ya re sebeletsa now it's high time mo batho ba tshwantse ba dule fast if una le issues tsa cheating ka ranyalo la ha bona le eng because mo mamedi wa ka rata hona le batho ba ke batla go bua le bona there are people my pause ba o lenyalo la hae le tshintshileng bophelo bae and if I ka lose lenyalo leno ke go gutela back to bofutsaneng hape jwale ka ba bang ba mamedi ba nkutlwa ngwana jwale hona le ba mamedi ba gutletseng bofutsaneng ha lose lenyalo fela but o lositse everything mo mamedi so hona le manyalo mo mamedi as much about because yengwe ya dintho tse ke galla batho ba ke ba ithuteng we need to check re operator ka which mentality ha re dilana le di issues tsa manyalo because most of the time hona le batho ba na le a poverty mentality now diqeto tsa batho bana le kelo la bofutsana diqeto tsene di phusetsa motho bofutsaneng a bang kutlo when o operate ka a poverty mentality kelo la bofutsana e o phusetsa hore o nke diqeto tse o gutlisetsang bofutsaneng batho ba tshwantse ba understand into you need to because when operate ka poverty mentality that poverty mentality no la ke ka lo lapa poverty mentality ra no na nka ba ka lo sokola bile ko ga re gotse re di katana na don't mind go buela ko ga ka go nna skatana it is the poverty mentality so when we deal with the issues tsamanyalo le relationship we need to be sober we tshwantse re shebe dikelelo tse re operatang ka tsona because tlo nya qetel hona le batho ba o e ka reng ha ka losa lenyalo leno ke mohla a futsaneng hona le ha o ka losa lenyalo both side bontate le bomme because rena le bontate bo na kgatala ka tsamaya na kgatala tsamo ba sheba nda to fumane tata mo hula ja popcorn la tsa ba ke ngwane papa ke bo uncle a hlafune a jahanya uncle a tshware plastic ya popcorn tsa ngwana e je re ngwana ba a iphamole Doctor di papa ne ka nene le mazimba na nto a dayang le stress a kena ntomba ke ntsa mena fumane ntate a dileng ha hae a lo dula kwana ba tshintshana ka bete because ha sana bete kresa le a dila so go tletse a bona so tshwantse ba roba le ka 3 days ke yona roba la bete
bana ba tlo robala fatshe 3 days o tla fatshe so fail because that is the problem that when re ka ra sheba dintho tsa and ka bo madimabi most ya batho re operate ka a poverty mentality ke lela bofutsana mamilo ka rata always e etsa ro yetse the decision tse o khutlisetsang bofutsane mark my words momamedi that is why dintho tsena batho ba tshwantse ba thutswa ka tsona because rena le batho ba regretang as we speak ba tswile manyalo ba tswile the relationship ka baka la poverty mentality. And one thing you said Dr. ke pick up ile wa bona ha o re skala ya ka di oceans kore o be maikutlo be a le se country o re bo sheba le dule fatshe ne let's sit down re loki mo a sa lwana mo ra se fapana ha re dule fatshe motho wa ka o tlo bona tlo ba manyalo mantse ka a tla loka ntate ha re bua baby ke awe o rona le motho let's sit down re bua ka motho and ona lo mo go o ntsana na for o safe ha o tsibi ka o na le girlfriend bo embwe motlang o simna o mlela re man ke a itse na le girlfriend watch go washwa ma ha o bona o le down a ke ona bua dintho le na bona yes smapano ikina le girlfriend ke na go ikana re onsa everything how ka ra se o le muka that is why maposa ba tsantse ba dule fatshe ba bua that is very important ba tsantse ba di dulele fatshe dintho tsa manyalo a bona le the relationship tsa bona ba di lokisa and mo mamedi go kopa le nko utlwege it's high time or something to face reality ya uri dintho tsena di teng maposa go kopa batho ba nko ntho go re thusa re di lokisa it's when re ka face reality because ntho re shapa today go re fela we are too naive we are naive mo mamedi wa ka ratang mothabaro no never I will never cheat nanga se share le motho nanga se nyali step ne ke blela ba bang kere you know what is painful mabane ne ke ba ntshweni kero hona le batho ba se ba ntse 30 years ha o soka o ba le motho ya mo proposal go bo ba le motho ya reng kenyetse mar I want to marry you ibile nka o isa mosadi wa ka o bo re nna never ke kene step o sontana le 30 years o sontana le 40 years o soka ba le motho ya proposal o soka o nyalo ka mantsoma you are saying you are willing to take another 40 years yes ka ba 30 years because ntho bohloko ya basadi maphosa ke ena ke hore basadi la ba ka ba rata lenyalo ha le tlotla until ba le motho ya proposal so when una le motho ya reng ke a proposal baby ke ba ka unyala mo mamedi wa ka ratang o bo breaker o le motho wa mme especially le motho ya right especially o ka ba ka no go tsedi go decide tswa lenyalo mo mamedi enwe ne ke blela batho e bohloko ke ena ke ne ke re basadi ba batla banna ba responsible and banna ba responsible ka o fela ba committed abanku butata ya Dr. Masekwani tjwe ke mona sale teng ya no e se ya tana ke a tsama doctor rute ntate ke re bomme nkutlweng basadi ba batla banna ba responsible ene ka bo madimabi most ya banna no ba batle ke tsaba ka o bua ka ditedi because very beautiful BS more dark and what dark and handsome ba se ba tsamaile ba joine bo somis se fapa ke ba net banna ba bangata today banna ba bangata ba tlile ba ikela bugei mami la ribu yam but se ntse re una la banna ba bangata ene ka bo ka bo madi ba tsamile di tedu tse le di ratambo dark beauty yes love the beauty keep beauty ka pa beard oh I like the BS of that man the BS doctor November before mo tla bodimo doctor tlo tsemela tsa di la sela hey Novi tete Novi le mphosa a ke re sa tshitse tshwantse e nna hane hore monna yo ha se wa hae o tlo ba le nako eo ya hore tshwantse a tsamaya ba mahana yena tshwantse ipe hantle so hana hore o tla mo nkela sa ruri ha monna ro batla ya hae and then o tla ba a utlwa bohloko ha serious ka mantswa mang o batla be sa le ena ntsa senya o fihlela ne no Novi I call ko rolela khaibana I wonder fela ntato ha o ke mantle Novi yo he di nnete wa di bua hle o di bua o di ntsha ka motse thank you Novi but ntate November ke kwetsa gore ha o sho akanye ka go kwala dibuka batho ba dilo tseo o di bua e tlo nyamela hela
a ko leke polane ngwana ga mme o kwale buka. Thank you Memboni. Kore I'm sure ke hanga ka le bontsha milatsa le doctor nga kwala buka le nna ka milatsa tse mo biselana ke ga kwale buka se. Dr. November ke popana ka dinomoro. Are kwala mamedi bomme advantage tsa D2 banna ba bangata today ba tsamaile ba itse ba bai bonneng ba iketse straight ke di gay. We know it's not a secret. It's a fact. It's a reality. And the gates are not just mamedi ha se tsena tse le nna ke na le na na ngore ke yona ke ba na gore ke yona because ke paramis. The gates are not just this mati dia para disutu ba re ke di gay. Decent men ba tsamaile ba ile bukeng. 2 banna ba bangata ba ile ke matawa ba ba malutse hope banna ba responsible mo mamedi ba few and ka bo madimabe banna ba responsible ba committed is either ona le mosadi wa ikapa ka ra committed relationship and if today ona le monna ya o rata ya wile mo phila le wena o bontse o sunya o qosha mo mamedi ke o jwetsa nnete o tlo re jwetsa ka gore no le motle because botle ba fela o tlo re bontsha di photo kila bona motho o bontsha di photo a o jwetsa re ke nna hell nshebe o batla mpana ke montle a ba re sheba photo kopa gaona le le no di filter di re thusitse filter photo mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 073 ba etsa yellow bone ha o kopana le ena life ona le mo enkile ka kopana le ena life ka gotla tseleng ka le ga ke mole phone itsa se ke fihle ka re o sa o etse dikuka re ke di etsa ka re ne ke batla ke order ra dikuku mara next atla ka di order tsa dikuku nna ne ke tle oye tshwana le yona mamedi ke a ke putsa re etsa etseng ka yena ka mamedi ke pheta nomoro tsa ka ke tsa 073 202 9079 ke a nyadisa ke a cancela ke di etsa kaofela le a mema ke atla di anniversary tsa lona manyalo nga lona ke teng mamedi a re kopaneng modimo le bless ka la bohlano le skela le bala o shebela le ke frida certain di reminder ba sa banba ka la bohlano le shebela le ke frida ka na ina tloko bosing. God bless you, I love you guys. Thank you. Police mo tsefe ma mpata one create na le Dr. November. Yeah. The very same thing o kana re bitsa Yes. anytime. Yes. Thank you Dr. November. Thank you. Thank you.